MeghalayaPost.news. Wan Kumar IAS, Secretary ke Ministry of Development of North Eastern Region, Dona, Rengkat Bat Usri Satendar Kumar Bhala, Secretary ke North Eastern Council, Bat Dr. Arun Kumar Sharma, Director General Connector, Henen Kasengi Kilale Jurim, Yakawi ke Karkhana ke Bapenmi, Yakitiar Penenkam Leng Baki Diengkait, ke Balatip Kum ke Riboy Common Facility Center, CFC, ke Badan Hakasnong Umsiang, Riboy District, Meghalaya. Kini ke Center, ke Dekawai Niki Khal Artuli ki CFC, ki Badang Shnah ke Lengkatan North East, Jongkari India Hapok ke Project Blakarshan, da ke PM Divine, Balatip Kerteng, a value chain on utilization of banana pseudostem for value-added products. Yakani project lebih tingkat ke Ministry of Development of North Eastern Region, Dona, yak bala pentrikam ke North East Center for Technology and Research. Hakani ke Jinglet Jurip senran lang deki Heh Ophisar ke District Uraja Brahma, edisi ke Riboy, ubolong ru Project Director ke DRDA, harengkat ke Jingin Don lang kumba arpungut kinorem nakatiketan bat sipungut kirang basnong. Nakaliang Uraja Brahma, harengkat kinong penya ya ketika Karkhana, kilayo ban ay ke Jing Pensyai ke babanya, halor karkom trikam jong ketika Karkhana, Syakiti ki Heh Ophisar ki Wan Jurip hakate ka sengi kentup nadu ka jing teri ki ksai nau Diengkait banana pseudostem ka jing penmi dawai ki bolong organik lembat ki benta jong kate ka Karkhana kiti ki Heh Ophisar ki Wan Jurip hakate ka sengi ki layo ekalat bansaki hi daladi ya karkom trikam jong ki machine bat kumno benta jong Diengkait ubaju khenkum marab bala kentan menta lala ban Pynkylla Shakimar ki badondor bat ki bala bandi hakiyau ka jingwan secretary ka Dona bat ki Heh Ophisar kalalong ka jing aimen CM ka bakraw ki nongrab bat ki pajba nong snong ha ka bakila airu ke jingiro e kakam ka balong genuksa ka babha ka ba omtang bakayarap ha ka jing penku e kamaryang henry ka tharu ye kilat Kamai ki baskem na ka banta ki pajba nong snong shushu lo ongru bakani ka project kan ajing hikai mu jingirap ikinong rap bakinang la ban penmi ikimar ki badondor kum kiksai banana fiber kimar ki balashana na kiksai dingkan bat ki dawai ki balong organik ha ka bakani kan plilat ye kikin hun SHG ki kun samla bat kinong rap ban sengi ki kam ki jam jong ki ha ki snong gita है हाँ सर ये वहाँ से जो निकलेगा सर हाँ बैटरी को कौन पता MeghalayaPost.news.